Srpske dečije knjige vam predstavljaju Krcko, upoznavanje prirodne i društvene sredine. Uz pomoć ovih radnih listova, deca u pripremnoj predškolskoj grupi upoznaće prirodnu i društvenu sredinu. Sistematizovaće svoje znanje o porodici i odnosima unutar nje, razumeće važnost svojih emocija i obaveza prema porodici. Kroz eksperimente, slike i opise saznaće više o živoj i neživoj prirodi i o njihovoj povezanosti. Uz bojenje, povezivanje pojmova i lepljenje sličica na odgovarajuće mesto, deca će proširiti svoje znanje o životinskom i biljnom svetu. Bolju orijentaciju u vremenu i znanje o danima u nedelji, mesecima u godini i godišnjim dobima steći će kroz interesantne zadatke crtanja i povezivanja. Prepoznajući i opisujući predmete na slikama, deca će utvrditi svoje znanje o alatima, kućnim aparatima i materijalima. Kroz crtanje i odgovaranje na pitanja i mnoge druge zabavne zadatke. Krcko, upoznavanje prirodne i društvene sredine.